Assalamu alaikum ayımlar. Kırgız Kelin kanalına hoş geldiniz. Biz bugün dükkandagi satıla turgan peçenyani videoda edip ko'ramiz. Andıktan videonun ayağına çeyin ko'ringizler. Peçenya bir çeyti katı bolsa, bir çeyti yumşak bolup, ayağı son bolup, qıtırgan peçenya bolup çıgat. Kerekli ölçü azıqtar dagı öte көп emes. Az gana kerektilet azıqtar. Kerekli ölçü azıqtar 75 gram sülüçni may, 50 gram şeker, bir dana yumurtka kerektilet. Жарым чай кашык разрыхлитель жана un керектелет. Мен унду грамдап кошкон жокмун. Андыктан кааласаңыздар грамдап кошуңуздар, кааласаңыздар ушундай болжолдоп гана кошуңуздар. Мен ошол рецептке ылайыкташтырып гана болжолдоп унду коштум. Ушул азыктарды баарын аралаштырып алгандан кийин эми un салып алабыз. Onu dağa birgelikte aralashtirib alıp qamır jo'yraymiz. Qamır öte qatуу, öte yumşak bolup ketpеши керек. Ortacha qamır boluş керек. Mına şunday bolup. Mına men qamırım dayar boldu. Es aldırunun keregi jok. Es aldırбастан туруп эле qamırımды жайып alam. Qamırдын kalınlığı 3 mm 4 mm bolsa bolot. Mına şunday көргөнүңүздөрдөй. Жана каалаган формага салып, mına şunday кылып kesip alasыздар. Men stakandын жардамында kesip aldım. Ay formasına da çıkarıp aldım. Aşıkça qamırlarda alıp koyuyoruz. Dayar bolgan peçenyani pergament salıngan listке salıp 180 gradusta 10-15 minutda pişirip alabız. Artkan qamırlarda da qayradan dağı jayıp har qanday formalarga salып alabız. Men ay formasına babочка түрүндө кылып шундай кылып чыгарып алдым. Мына менин печеньяларым бышып чыкты. Көргөнүңүздөрдөй. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Дама өтө сонун болуп чыгат. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Сиздер менен болгон Кыргыз Келин каналы болду. Дагы көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.